Gavana wa kaunti ya Masako wa Ndeti ni wata President William Ruto ethiwe na ivinda ya kuyana ya usa kwa maminista eu ainene achathini cha uthaithi kanisani wa St Jude Catholic Church at the River wabinda ni wata vya Ruto kana akenya ni mamusia ya siasa kwa maminista alama ilite ayasya kana nune kienesa kumavuta uyani maminista alama na ivo kumana na wendekethio wa Kenya mayenda uthukumi museo. Joseph Kitheka ena mauvo. Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Ndeti wa muso wa President William Ruto kosa ivinda yake ya kuyana kusuwania nesa timu nzeo ilaitonya umutetheesya kuthukuma ya maminista itina wakuvia vasa alama na atuavo kumanwa na kiyo cha muika aingi alama nendekethasya AKO. Ainene ya kanisa ni wa Katoliki wa St Jude at the River kabindani kalevi kitevo cha thini cha uthaithi wavinyani wa mutavya President kana kwa OUNND na Kenya yonthe kwa unene yikitie metho valawi yone kanano kwika kuyana na wendi wa aingi nikenda kuikithia uthukumi wake ni waila. Bishop walitoka mapema wakaongea wakaambia hata mheshimiwa rais ile nchi kwa sababu wewe na kweli alianza kuwasikiza amemake zile changes amemake kila ningemwomba take time asikimbilie take time asikize wananchi na achague wale watu wananchi wanataka wale watu wanaweza kufanya wananchi kazi although human beings are not 100% sio we are all not 100% lakini tu kuna wale wako afadhali sio. Ingi Mwandu wa Ndeti no weta na kwithati kila mundu witha yendewe ni uthukumi wao yu wa serikali nusio sulanzau yotongo ikonekana na kuwete mwikiyo kwa mwene nthi ahikulia Kristo onthe mavoye nthi ii ya Kenya vamo na utongo wa serikali nikenda nthi iyithe na muuo na umwe. Sisi wanasiasa tuko na mambo mengi. Nyinyi tunawaomba mkae katikati. You know, be the farm, be the form, the voice of reason, so each iweze kuendelea mbele. Joseph Kitheka ngilivote vingi wa Mavo Mutongoi TV.